I actually have 4, so I have only 1 chord. Very long one. Yeah. I just wrote it, so it's not that good, but it's in Estonian. You Sorry. had time to prepare. Can I have some beat somewhere? Beat. But not very low. Stani saatis kirja, kes paki tahab saada. Tulkobi aga kuuse juurde, salmid võtta kaasa. Tulin siia vaatama, kus on jõulumees? Jõulumeest ei ole, kuid hommikoti sees. Pole mul siis midagi, eks loen ma vähe salmi. Kõverikku, igeriku, alles sai mul valmis. Päkabik, sa tule appi. Sa teed rahva nalja. Päkabik, sa tule appi, rahva nalja teed. Rahva nalja teed, siis salme tuleb veel. Kui ta aitab sellest pullist, sa vitsad mind siia ööle. Anna mulle tingi ning mina lähen tööle.